Omwanya gwakwata Omuriro nimuhari kubikwa mu faayiro z'emishango ya High Court ya Hoima erikushangwa hari Government Road omu kijungu hihi na office za polisi y'ekyanga kya Albertine. Tugatungire sawa abenda burahinta kika 10 ze kwijja mu saa 12. So abasirikare bita bakumaho barura a smoke ne rugama behind one of the behind offices kugenda yo basanga buri muriro. So icyo bakozere bamanyisa timu y'iki ya fire brigade. Julius Hakiza omugambirizi wa polisi yagira ngu nka polisi batandikira okucondoza ekirugirire Omuriro. Reka tujya kubamanyisa tutatandikira kutanga ku investigating tujya kwani tubamanyisa aho gwaro abagurukira mu masanyarazi uko abesazino abakubitu bamasanyarazi tubakayikire kurora kiki tucyayine bingi byokora okura. James Eremye Mawanda omugambirizi w'ekitongore kiramuzo mu ihanga ari kugambira hasumu yagira ngu nk'ekitongore ekintu ekyo nikibagarura enyuma munonga. Kitukosa kubanga faayiro ezibazidde kiba kikyabo nnyo era tusaba polisi etuyambe nnyo okulaba nti tunoonyereza mulyo gwavudde ku ki era okubanga mugenderere nga waliwo abagukumye tuyambe polisi tubafune. Ogu n'omurundi gwa kabiri amabikiro ga faayiro z'emishango garikukwata Omuriro omu Hoima. Last year ikyabire mu office of DPP. Yes, that one is still under investigation. Kyonka yo egikande tukamanyire ekiki kyenyine kyabire kyonka egiri incident ya kabiri offices zitu nizikwata Omuriro. Gasha kwa Mburozi n'Ogaba Katoto.